Lo ke babukeli beNdebele TV SA ngiyanilotshisa konke kuphi la nifika khona leli phimbo likaVusi Nanas Skosana ngiyanilotshisa nginguVusi Nanas Skosana wakwaSkosana sikamusi kamhlanga kuza kogwazana inkomo kana seyagwaza yazi nikinya kwangayithapha itaka ithapha amathumba endoda ikuza kogwazana sichobe esimanyala ngoThlarine bakwethu ngiyanamukela begodu ngiyatsho ukuthi ngikuthabele ukuba nani namhlanje ehlelweni ngezesintu. Kunendaba engifuna ukuyiveza namhlanje. Ngifuna sikhulume ngesihloko esithi izondlo. Bakwethu siyazi ukuthi isintu sinendlela esiyisebenzisayo yokulandela ikambiso namkhana ngendlela esenza ngayo. Namhlanje ngikhethe isihloko esithi izondlo. Umuntu nakanomuntu athandana naye kwenzeka baba nomntwana bangakatshadi. Kokuthoma isokana kumele lize bekhabo bazokuhlawula abahlawula umntwana bahlawula umuzi lo ukuthi isokana lingene emzini laba nomntwana lingakatshadi umntazana ngamagama ngesintu bani sithi inja idla amacala komlando lokho singahlathula kodwa sisinu leso amalanga la ngoba kusenankomo isokana kumele libambisane nebekhabo lomntazana bakhulisa umntwana bamondle. Manje into engifuna ukuthi sikhulume ngayo engiyibonako evelako begodu ngiyibona iningi ukuthi amalanga la kuyenzeka ukuthi umntwana abe khona ukuthi sele kunomntwana udade angasakhulumi nabantu bekhabo ukuthi nginomraro isokana alimondla umntwana ngasikathola ukuthi isokana liyamondla umntwana lethi nje udade yena ngingathini yena udade ngoba sebahlukene nesokana sekafuna ukuthi akhambe ayombophisa afike ekhotho benze bathi maintenance support ukuthi isokana londle umntwana limondle ngemali uyibhadele ekhotho bese bayinikele umntazana. Ngiyayibona iyenzeka kaningi ngithola ukuthi umntwana uyakhula isokana limondla la ufike ekhotho indaba ukuthi nibangeni abayingeni indaba ukuthi isimo sijabela into bayifuna ngekhotho ukuthi umntwana kumele akhule kuhle kube nemali emondlako nobabili nikhipha imali bekhabo nebekhabo omkhulu umntwana akhona ukukhula isokana ke lamondla umntwana akhule umntwana asithi mhlawumbe lakho kuyenzeka ke uma lo mntwana lo akhunjule ngozimbi bese uyahlongakala umraro omkhulu basekutheni kwahlongakala umamakhe isokana linelungelo ukuthi likhambe liyekhotho lifike ikhotho umama lomntwana uhlongakele ngoba umthatha umntwana ngizikhosela yena ngoba kusele mina umbelethi ikhotho bese imnikela amandla ukuthi akamthathi ekhabo lomntwana ekhabo omkhulu lomntwana bese bathi ngokuya ngesindebele umntwana awumthatha ungakamloboli kumele umlobole bese uyamthatha. Irarano ke bakwethu liba lapha ekutheni ikhotho ayiqali isintu ukuthi sithini ikhotho ayiqali isintu lokho nawo nomntwana ukuthi umhlawuli nokamhlawuli nabafuna imali esondlo bayifuna kumele uyikhiphe ubhadele ukuze umntwana akhona ukukhula engibona kuyinto elungileko manje ukuthi umntwana kumele akhulise ukuthi nilwile nonina ora nisakhulumisani umntwana kumele angimbambe leyo kodwana umraro omkhulu uvela lapha ekutheni isintu sithi umntwana kalotshole ngaphambi kona thathwe ikhotho ithi sele kusele umzalo oyedwa angamthatha umbelethi umntwana wakhe ngisho omunye umbelethi akasekho manje ke esintwini iyavela nayivelako ivela ibamphambo ngoba umntwana akamana athathwe nje bakwethu ayokhwela komunye umuzi umntwana nakubele athathwe ekhabo omkhulu kumele kube nento yenziwako yesintu na ungaqala kuhle umntwana okhulele ekhabo omkhulu esikhathini esiningi konke uphethelwa ekhabo omkhulu nangaba ababelethi bakhe bakathathani into evani ngiyazi ukuthi umntwana nakakhwele ekhabo omkhulu nakawelako uyiselwa ngekhabo omkhulu ngesindebele unina nakendlawo uyise oyistepfather nakafunako akakhipha ikomo bese amthathe kodwa nangesikhethu kuhle umntwana osithi ngumasala ekhaya nakasala ekhaya kuba mntwana osala kwagogo kuba mntwana okhuliswa ngugogo nobamkhulu kuba mntwana osala namkhana okhuliswa bomalume
into zakhe ziphela ekhabo omkhulu. Noma sekenda ukuthi igazi lakhe kuhle kuhle ngwakwaSkhosana ngoba asiyithathi le into esiyithathako sicala ukuthi umntwana ukhwele ekhabo omkhulu unena sangenda umntwana wekhabo omkhulu nabezimbi ekhabo omkhulu bayamazi. Yikho kuthiwa ekhabo makho usekhetho elikhulu ekhaya omkhulu ngoba kusekhetho elikhulu. Ngokomthetho umuntu ekhabo omkhulu nangabe ekhabo abakathathi unina ukhulela ekhabo omkhulu. AmaZulu bathi mlanjwana ngamagama noma phahla uphahlela ekhabo omkhulu bambika abezimbi ekhabo omkhulu bayamazi ngoba inongwana yakhe iwe lapho uba mntwana ekhabo omkhulu ukhulela ekhabo omkhulu. Engizama ukuveza ukuthi ngesintu umntwana akathathwa ngoba uyise kusele yena ophilako. Ngesintu umntwana akathathwa angakanzelwa umnyanya othize mna kubekwe ebazimini bese kube nesivumelwano. Umntwana ngesintu uyathathwa abikwe kuthiwe nangomntwana kwakasibeleketshana uyise uzomthatha akhitshwe kuhle ekhabo omkhulu asiwe ekhabo akwazi ukuthi abezimbi ekhabo nabo bamamukela. Akaphumi nje asaphume lula njalo. Kamara akhulele ekhabo omkhulu uyise aphila mhlana achada namkhana endako inkomo ziya ekhabo omkhulu ngoba umntwana uba ngewakho ungubaba nangabe kuchade unina kokuthoma. Wesibili umntwana uba ngewakho ungubaba nangabe umlobolile ngoba umntwana uyakhona ukuthi umlobola yedwa. Asithi mhlawumbe awusahlali nonina nihlukene uyakwazi ukuthi umlobole ayedwa ukuthi azokhwela kuwe ukwazi ukumfundisa imithetho kanye nekambiso yekhenu ngesibongo sekhenu. Nasele umlobolileko uyakwazi ukuthi-ke into zakhe zonke zibize ngesibongo sakho. Kodwana nangabe umntwana awathathwe nina akusingwakho ngiwe ekhabo omkhulu naye unina uzawuthi mhlana endaba kwenye indoda amchiye nabantu bekhabo omkhulu ngoba umntwana lo kuhle kuhle ungekhabo omkhulu uvoda ekhabo omkhulu akusingewakho ungubabakhe. Asalo mbelethile ngewakho kodwana ngokwesintu nangokwengazi nangokwehlelo umntwana nangabe awukatshati unina akabi ngewakho. Uba ngewakho mhlana umlobolako umntwana loyo namkhana mhlana umenzela isiko umkhipha kuhle ngakwabo umkhipha kuhle ekhabo omkhulu eza ngabo. Bakwethu njengoba ngithule ngithi igama lami uVusi Nanas namhlanje ihlelo ngezesintu ngizoligucisa la ngoba uthi nangabe mhlawumbe nombuzo ungakhomenta khona ku-YouTube. Kunendawo yokukhomenta la ngenzasi ungakhomenta ngizakuphendula umbuzo ofuna ukubuza. Isintu simnandi isilula asibuyelele emasisweni. Ngiyathokoza ngimzwela kwangoma malapha ngigidigidi ngibuNanas ngiyathokoza.